Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Idinagbalin nga apan ni Ama Bubot. Tampok itang aldaw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Apong Bubot, agring ka. At datan dito'y kabakiran iti ragkira. Gangganasam mo't nang tinagpaubakan niya. Kas kamutan ubing agtawan iti maysa, ang nagpauba iti manong nan. Magsutil ka pa lang, mat, Prinsipe Aguilos. Ala, agmurmuray kan. At datan iti sango ti kuweba. Kunak no saan kan nga agsubli di taoy. Ngem madapay lang ata dagi jay gamang di taonan. Di mo sa wanday ta, no at data di tiwa. Laglagipan, naglapayag ti daga. Ha? Ay, wandaya man niya. Umay ka na po, sumraktan. Mangalata iti apag isula ang aramatan ta iti iwayat ta misyon, iti syudad. Kanya ka di manin ang misyon. Di pa kay pasungal ngalan ta. Apok Prinsipe. Sagana ka apong, agbalin ka nga apan. Tapno maripot dagiti nang kidnap iti balasang nga anak ti balo. Sigod nga asawa ti milyonaryo a politiko da di abala. Ket, siya tiyak balin nga apan. Wala po. Ala, umay ka. Pangasiyo, ispalan niyo ti anak ko. Uray mano, agbayan ak. Maispalakit din ni Lisa. Di ka madanagan, Madam Barbara. Naggarawan na gati titiktib. Ited ko numano ti kasapulan da ransom money. Sabali lang ti ited ko kada kayo at ang danyo. Madam. Saan mo kumasasawan di kasta? Saan na kami natangdanan? Tapag rebangan mi lang ti kasta nga aramidan mi. Dahito iti trabaho mi, Madam. Uray asino apilato ti agdapdap pa. Tangdanan kayo. Ano ti kwarta? Taminilyo na pisos timba tinay di politiko nga asawa. Isumot lang na kidnap ti anak na. Tay bulgar na ti minilyo na kwartana. Pangasiyo, di kayak patay-patay. Apo, apad na kabagi tilintag. Dito iti pagnaadam ta, apong. Ay, may apo. Daytoy samot ay bagbagada Malakanyang. Sana Malakanyang daytoy. Mansyon daytoy asigud ako ko at tinalugi ang negosyante. Talaga nga, do ti hamom dito'y syudad. Nadurasan ti teknolohiya, iso adimur asmat ti paglaingan dagiti tao. Kat no nasirib dagiti tao, mamimpulo anasirsirib pay dagiti immortal, akas kinukulas, wenno Prinsipe Aguilos. Ay, una ya. Ay, Dito'y tinakaibayadan ti ado a kwarta, akatukad ti kasla pangasaan, ngayon ruarta iti kuweba ijay tirad-tirad, apong. mamok daytan, apo. Madam Damalaeng, may isang petumutin dagiti kasapulan ta nga alikaman dito'y. Ay, iti onos ti panagbiag ko. Italama ka adaka kiti kastoy kadaaga pagtangan. Oray matayak itan, mabalinin. Saan kay, apong? Saan ka pa amatay? Adupay ti aramidam, para iti padam a tao. Sakbay amatay ka. Apo, talaga mo't naglanglang nga ako na doon. Kaya riga mong tinaglupo sa Malakay. Saan mo nga awagan iti amalakay? Anya nga ron ditan ti nagan na, sir. Awagan tayo iti Don Buridibod. Madiday ta, Prinsipe Aguilos. Sa anak a balatong, uno kamuti, maiburidibod. Maditi buridibod. Saan anagan ti tao, day ta? Anya di kino na mama. Anya ti awag mo dito'y natarakadwam. Prinsipe, kunam sa ito. Wa. Di mo ikas kaso ni apong ko, Mr. Taylor. Medyo agkabawan. Iso nga dadag iti ibaga na asa na maawatan. Isumat lagayam
Talaga Don Buridibod. Ti panagan mo kini Amalakay. Wen, manipod ita. Sikan ni Don Buridibon. Loko, Nicolas. Ay, Prinsipe Agilos. Milyonaryo ka, no? Agasem da ito'y apampamayan na kanyak. Kanayo na nakasutak iti baro abado tibak na nga tao. Kompleto da kiti agserbi kanyak dito'y mansyon. Ginatang na. Inaldaw mat nga da maisoksok a periodiko. Iti sirok tilandok arikep arwangan. Iti inaladan. Naging pabasak mat kano iti periodiko Ay no kastoy nga orasan. Pagplastaran nak dito'y karuotan dito'y sangot ti mansyon. Agsik kawel. Uno, agdi 4 akano akastoy. Agdi 4. Ay, apon Diyos. Agranat-rat pa iti orat ti sakak. Maidi 4. Senyor Buridibod! Sana kasta ti agdi 4. Kastoy! Ay, tapakibiyangam. Ultimo pa nagdi 4. Trabahok na ito'y Senyor Buridibod. Bantayan kayo. Tapno aggaraw kayo lata. Akas pudpud no adon. Yaya Panyang. Ijag lang pagkaro pa maramit mo. Tikastoy ka na kami ka ni Mama. Pasensya kan, Senyorita Lisa. Nauyong kanyak ni Mamam. Balbalsak lang. Sobra pa ng balas na ito Nagikadwa ka kadagiti agital talaw iti anak dagiti adda mabalin na. Kat pasakayo iti nakkalagatan. Mano ti bingay mo iti daw dawatin yung aran sa mani ka ni Mama? Ado a kwarta Di ka madanagan, ta saan da kadangran. Itadlakit din ni Mamam ti daw-dawatan ming. Makaawid kan nga awan dakas ang mapasamakan ka. Dakas ka tao. Awan utang mo na imbag anak. Asos! Da kayo ti siuutang kanya. Ni Mamam kunak kuma. Di naktupay swinilduan iti makatawan. Kalpasan napapatay day di papam. Isot gapo na api manawak iti balayaw. Ngam, agsweldo ak tumitlangan. Kita dakdagiti sumrag dita opisina ti pulis. At damat nagdamag. Noan niya kano ti kasapulak ditoy. Tida mo nga umayak lang agdengag iti saritaan dagiti mga sapsapol iti nakidnap a babae. Marigatan tayo ti kaso ti anak ni Doña Barbara, kakadwa. Awan pa ilang ti awag dagiti kidnapper. Sir. Nabilag ti grupo ti lang kidnapper ko ana. Tagam, sir. Isuday dayan. No kasta. Awan pa ilat na aramidan da. Pumanaw akong dito. Siya akong ti makamo iti dayta a problema dagiti pan nakabagiti lintag. Sayang jitad ni Madam Barbara, gunguna tayo. Lumasalbar tayo dyan, anak na. Ay, sana pa yung itad tayo dyan. Lumapahay tayo iti dito, kakadwa. Kunak tumot. Tao at talaga dagita. Gamrod damot. Iti napateryalan na banag. Nagtarak gaya man ditoy. Dandan ni inaldawa makitak ti picture ko dito'y pagiwarnak. May warwara gawag ti kinabaknang ko. Nagganas kit din ti biyag ti baknang. Ay, nagibabaknang ak lagayam. Nagpintasin na logan ti nagparada. Iti batog ti nakalukat alandok arwangan. Nene. Nagitay samot maapanan dagitan. Saya atak ti 4. Kampay ide. Jak madlaw ida. Di ka garaw iti kontra, Don Buridibod. Panggapwak kay kat apanan kayo nga rod. Sa balimat na ito'y abiktimahan tayo kakadwa. Pag-is-isam pa
Saan na makil ka dito ya? Ay, ingatom dagiti imam. Ha? Dagita imam ti ibagbaga na nga ingatom. Saan kat aday tasakam? Tapno mamati kayo asanak alumaban. I-plus kon dagito'y imak nga to. May sa ka. Plus, dua nga ima. Equals, kidnap. Ala, magna ka nga rin. Agdisnudo ka na wag na. Tapno saan da ka abayuyangan. Ay, nagloko kan kadwa. Kasano ang makapagnaak ngay? No di mo ipababa nga umuna to'y nakangato asaka. Piluso po na Piluso po dito yung Don Buridibo da. O sige, ibabam day tasakam. Kat ingatom met dagiti imam. Kat magnakan. Wala. Kasta saya tumtimang mandar kanya. Magnakon. Di kan sumano pa eh. Tama nga no iburidibo da kakaslam madengdeng akamote. Ay, sos, naimas, Magnaon. Nang rona no sa bawam iti bulong ti parya, wenno marunggay. Plus tinuno a dalag, wenno tinuno a pating. Oh, mabisinak pa ikit din. Magnakan! Ay, naburo di bod. Ay, uwan ka de. Magnakon. Danagbunaya. May isa. Dwa. Talo. Opat. Lima. Saan nga iti bali mo titurungan? Ha? Rumor ka iti inaladan ti mansyon mo. Kat agdiretso ka alumugan iti aguro-ure alugan ni. Sige, magnakan! Ay. One. About this. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nagmayatan, no kasta amin nakidnapan tayo. Awan hasal na. Lisa, addan ka duam. Dua kayon asa kaan dagiti mangipatpatag kada kayo. Agbayad ka iti nang hinay iti aramidang panyang. Takot! Uy, Don Buridibo! Ay, Wen! Talaga, yam. Nagmayatan. Oray awanan te. Mangsa ka kanyak. No dakadwak a Diyosa. Ti kinapintas iti pakay pupukak. Ay, manyaki sapay day tapada ka biktima. Uray man niya guys, tawan bagal na daytan. Duduoganin adon. Hindi ko lang met, ha? Nataraki pa'y lang, day, toy. Tanyang! Rumor ka batitan. Umay ka, tagsasarita tayo. Wanbaw! Di kagbutang kanyak basang, ha? San apod no may sak adon, puro dibod. Siyak nila kay Bobod. Apong Bobod kunang kanyak. Anya di kayat mo asawan. Loko jay apok. Inya panakit din kadagiti agital-talaw iti babak nang. Kayat mo asawan? Nagpakidnap ka? Shh! Di mo pigsaan. Kat naglapayag ti daga. Adamot agong ti angin. Mangagda kadagiti managdakdakas. Masayop damat ti angdod ko no kwa. Ay, kunak no dakas ka tao. Agkadwata. Duatan to arumwar dito nang ipupukan da kadata. Itad konti numero ti telepono nga awagan dagi di alanggong. Tapno pasakada kon iti apok ang Nicolas. Daytoy ita ti serbi ti pinai-deliver ko aramramit, amausar iti komunikasyon. Urahig ti awag dagiti nang italaw kini Apong Bubod. Iso dalaki din ti umawawag. Hello? Balay ni Don Buridibod daytoy apo. Asino kayo? Nagsayatan. Talagamot ngawan gayam ti ado apasikot-sikot tapno maalam iti ransom, ha? Ayan ni Don Buridibod. Agtuturo ka mata. Dunggan pa iti baga. Tao at talaga daytoy ngay mawag. Ngam di nalaan mo. Uray no di mawag. Amo kon ti ayanda. Oh, apay nga rod adi ka matlagsaon. Asino ka ngay mawag? Denggem. Ti ibaga ni Don Borotibot. Ha? Nasaya at met. Numakasaok ni Apong Bubod. Ay, hello. Ay, sakatay para bantay ti ado akwartak, ha? Mayat man ti panagpamarang na.
Wan, siyak na ito eh. Di ka madanagan, don buridibod. Saan na maksayan na ito isang malita akwarta tayo? Talaga ka diya, saan ka na maturog? No, mabantaya lang dito sa nga malita, kwarta, dito mansyon. Ha? Wan. Mayat ti palabras na. Hala. Ore ka, awan mo't sirbida kita, kwarta. Do, maikumpara iti waya-waya. Yag mo dito'y ayan kung na ita sa nga malita, kwarta. Ket itad ka, kadag ito'y tattao dito'y nga awan, kwartada. Ikanta man laydan iti kwartada. Tapno sandan to, nga gitaltalaw iti no asino laditan. Wan. Sige. Ibagayon no niya lugar tayo nyo. Yag konti sa nga maleta akwarta. Dakon. Kakaasiak anang ululod diti maleta nga ayan ti ado akwarta ni Apong Buridibod. Hoy! Guri nga. Sika ka tayo nakasaritang iti telepono. Ha? Saan? Siyak ti kakaiso na nga apo ko ni Apong ko. Oh, dahi ta ti maleta. Tukatam. Tapno makitam ti kwarta. Kwarta talaga, tilinaon na, ha? Lukatam, tapno mapnagkan. Kaasi kayo mat. Isong ikang kayo lang ni ti kwartayo. Ha? Ha, dagiti kas kada kayo nga awan makukwarta na. Ti rumbang nga maikan iti nakamalita, kwarta. Hala, lukata mo na. Wow. Nagado na kwarta. Apay a pinuyutan. Ne, may tayabon na kiti kwarta. Kita ang payo mo na. Sakbay ngagsipaw ka kadag iti maintay-taya ba kwarta. Ne, papilangan na gito'y. Dagita ti kwartayo. Nagbali na papapilang ti kwarta. Kaputalanggong kayo. Manangal lilaw kayo. Apo pulis! Tiliwan yung dagit siya tattao! Igagaraw ti dagas! Ingato yung dagiti imayo! Nagadua pulis! Sige! Diliwan nyo ito! Iraman nyo na ito bakit panyang! Sana kakaraman. Siyak tiyaya ni Lisa. Apong bubod, umaykan. Makaamon dagiti pulis kadagita tattao. Wala po. Ay, nagputak. Buksuta ko na iti Amerikana. Amerikana kan, sika. Tapno natar kamot lang nga maisak lang iti presento. Anya, apay ngay. Anyan topay nga iti servititar ko. No matiliwak mo tan. Ditan gagayem tinagpatinggaan titampok nga istorya itangal daw. Itipan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan iti madireksyon Kirby Rillera. Musika Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong